bedre med 5G. Hej, jeg er læge og har en patient, jeg ikke helt forstår. Kan du prøve at finde ud af, hvilket sprog patienten taler? Sure, I can help with that. Do you have any text or audio samples from the patient? Patienten sidder her foran mig og vil prøve at sige noget til dig nu. Er det forstået? Ja, det er forstået. Patienten kan tale, når de er klar. مرحبا أنا مريض ومعي مغص ما عرفت أنام امبارح بطني بوجعني وفت على الحمام كتير. Det ser ud til, at din patient taler arabisk. Okay, vil du sige til patienten, hej, jeg hedder Andreas, og jeg er læge. Hvorfor er du kommet på hospitalet i dag? selvfølgelig. مرحبا، اسمي أندرياس وأنا طبيب. لماذا جئت إلى المستشفى اليوم؟ مرحبا أندرياس بطني بوجعني وما عرفت أنام امبارح وعندي مغص كتير وفت على الحمام 5 مرات من الصبح. Tak. Patienten siger, at de har mavesmerter og har haft det siden i går. De har også meget mavekrampe og har været på toilettet 5 gange siden morgen. Det lyder ikke så godt. Er der andre derhjemme, der har de samme symptomer som dig, eller har du været ude at rejse for nylig? هل هناك أي شخص آخر في المنزل لديه نفس الأعراض مثلك؟ أم هل سافرت مؤخرا؟ لا ما سافرت بس امبارح طلبت أكل من مطعم وشكله المطعم ما كان كتير نظيف. Patienten siger, at de ikke har rejst, men i går bestilte de mad fra en restaurant, som ikke virkede særligt ren. Okay, er der andre af de gæster, der har spist samme sted, der har samme symptomer i dag? هل هناك أشخاص آخرين تناولوا الطعام في نفس المكان ولديهم نفس الأعراض اليوم؟ صراحة ما بعرف يعني جربت اتصلت على المطعم وما ردوا علي على التليفون بس ما بتوقع. Patienten ved ikke, om andre har de samme symptomer, men de har forsøgt at ringe til restauranten uden at få svar. Okay. Har du også feber, eller har der været blod i din afføring? Eller ser den ud, som den plejer? هل لديك أيضا حمى؟ أو هل كان هناك دم في برازك؟ أو هل يبدو البراز كما هو معتاد؟ لا البراز كما هو معتاد. ولا ما عندي حمى. Patienten siger, at afføringen ser ud, som den plejer, og der er ingen feber. Hvad var det sjove? Er der noget galt med oversættelsen? Beklager for misforståelsen. Der var ikke noget forkert med transkriptionen. Patienten sagde, at afføringen ser ud, som den plejer, og de har ikke feber. Okay. Gå du hjem og sov og drik masser af væske. Og ring, hvis det bliver værre. God bedring. هل يمكنك الذهاب إلى المنزل والنوم وشرب الكثير من الويسكي؟ نعم هروح على Det البيت ser ud til, at du indtastede flere store i'er med accent. Hvad betyder det? Why is the whiskey? You just whiskey, right? Beder du min patient skal drikke væske? Vand, ikke whisky. Jeg er meget ked af fejlen. Jeg mente selvfølgelig vand, ikke whisky. سيدي يمكنك الذهاب إلى المنزل والراحة وشرب الكثير من الماء واتصل إذا ساءت الحالة. نعم سوف أتصل بك لاحقا وأتمنى أن لا تعود هذه الحالة لي مرة أخرى وأعدك بأنني لن أجرب هذا المطعم مرة أخرى. Patienten siger, at de vil ringe senere og håber, at symptomerne ikke kommer tilbage. De lover også, at de ikke vil prøve den restaurant igen. Det lyder som en god idé, og du skal heller ikke drikke whisky. Bare vand, det er fint, og gå hjem og sove. God bedring.
يبدو كفكرة جيدة، ويجب ألا تشرب الويسكي أيضا، فقط ما يكفي. واذهب إلى المنزل للنوم. أتمنى لك الشفاء العاجل. شكرا أندرياس، وأتمنى لك يوم عمل جيد. Tack Andreas, och jag önskar dig en god arbetsdag. Det er lige måde.